السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلمين وعبرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحضر
الحمد لله الذي أيقظ قلوب المؤمنين بمناسبة ذكره وأمر رسولهم بتحقيق عبادته وشكره وتوصل صراط الغافلين لأعراضهم عن نهيه وأمره. أحمده حمدا مستمد بجلاله قاضيا بجلاله خائف عن عواقب خلقه وإيمانه، وأشكره على تأثير فضله وإحسانه والثواب بنعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تستلزم دوام ذكره ومراقبته
وتنقي عن القلوب الغفلة عن حضرته وأشهد أن محمدا عبده الأواب ورسوله الهادي إلى الحق والصواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متواليين بغير حساب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah rahmatullah. Marilah kita tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan marilah kita berusaha menghindari penyakit baik zahir maupun batin semampu kita. Pepatah mengatakan mencegah suatu penyakit lebih baik atau lebih mudah daripada mengobatinya. Ketahuilah bahwa penyakit yang menimpa manusia ada dua jenis, yaitu satu penyakit yang menyerang tubuh yang biasanya diobati oleh tenaga kesehatan, dan yang kedua adalah penyakit yang menyerang tubuh yang lebih menghancurkan dibandingkan penyakit-penyakit dulu, karena penyakit ini membawa kerugian dunia dan akhirat serta berujung pada kerusakan agama. Ghaflah atau lalai adalah salah satu dari penyakit hati yang paling serius. Ulama mendefinisikan ghaflah sebagai kekhilafan yang dialami seseorang karena kurangnya kewaspadaan dan kesadaran. Dalam Islam, orang yang lalai adalah orang yang menggampangkan atau mengabaikan urusan-urusan agama. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan untuk waspada terhadap kelalaian sebagaimana firman-Nya, "Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون." Dan sungguh telah kami ciptakan isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ada sebagian orang soleh yang mungkin terjerumus ke dalam kelalaian, namun mereka segera sadar dan ingat serta bertaubat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza lahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka bersegera ingat kepada Allah, maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Di antara tanda-tanda kelalaian adalah meremehkan hal-hal yang haram dan menganggapnya enteng, serta terbiasa berbuat dosa dan menyombongkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, wa inna minal mujaharati an ya'mala rajulun bil lail 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amil al-bariyah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitra Allah." Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali muhajir
kecuali mujahid, yaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Termasuk bagian dari terang-terangan berbuat dosa adalah seorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia pamer menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatan tersebut. Yang mana dia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari Rabbnya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi pada pagi harinya dia meningkatkan perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda yang lain adalah membuang waktu tanpa banyak manfaat. Waktu adalah berkah. Hanya mereka yang tidak sadar dan menyia-nyiakannya. Itulah sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak orang lain, yaitu orang lalai, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ibadallah rahimakumullah, ada banyak sebab yang menjadikan seorang mudah jatuh pada kelalaian. Yang paling utama adalah cinta kehidupan dunia dan bersandar padanya, yang berdampak pada keengganan cepat-cepat bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rabbul Adam, wa tashibu min hudnatan al-hirsu 'ala al-mal wal hirsu 'ala al-umur." Setiap manusia pasti akan semakin tua. Hanya saja jiwanya tetap muda di dua perkara, yaitu pertama tamak akan harta benda, kedua antusias untuk berumur panjang. Sebab terbesar lainnya adalah berteman dengan orang-orang yang lalai dan julasa usu, duduk ngobrol omong kosong dengan mereka. Allah SWT melarang bergaul dengan orang-orang yang lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya sudah melewati batas. Syekh Abdullah berkata, janganlah bergaul dengan orang yang jiwa dan ucapannya tidak membangkitkan jiwamu dan menunjukkanmu kepada Allah. Boleh jadi kamu berdosa, lalu kamu merasa baik-baik saja karena bergaul dengan orang yang jiwanya lebih buruk. Di antara sebab-sebab kelalaian yang lain adalah berlebihan dalam kemewahan dan kenyamanan, menuruti berbagai macam hal-hal yang mubah atau yang dibolehkan, seperti menekuni beragam macam klub hobi yang secara langsung maupun tidak langsung menjadikan lengah terhadap akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Manittaba sayd wa mala." Siapa yang berburu maka dia termasuk orang yang lalai. Di antara penyebab lainnya adalah banyak melakukan maksiat dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan serta meminta ampun, maka hati akan kembali bersih. Namun jika ia menambah dosanya, maka akan bertambah titik-titik hitam dalam kalbunya. Maka itulah penutup hati yang disebutkan dalam firman Allah, "Kallana bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Di antara penyebab lainnya adalah mengikuti hawa nafsu, dan ini adalah salah satu penyebab terbesar kelalaian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghishawah wa man yahdi bi ba'dillah afala tadhakkarun." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka
siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Di antara sebab-sebab yang lain adalah berpaling dari agama Allah, sebagaimana firman-Nya, "Ma ya'tihim min dzikrin rabbihim muhdatsin illa sama'ahu wa hum yal'abun." Yang diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhannya, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wablah atau lalai mempunyai dampak atau konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas orang yang lalai dengan kelalaian yang lebih besar lagi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mengabulkan doa orang-orang yang lalai. Serta beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya'lamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lah." Ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan permohonan hati yang lalai lagi lengah. Wa idza dakhala ar-rajulu baytahu wa ghafala an dzikrillah fa inna asy-syaitana yusallatu 'alaihi wa yadkhulu baytahu wa yabitu ma'ahu wa ya'kulu ta'amahu. Dan jika seorang memasuki rumahnya dan lupa zikrullah, iblis berkuasa atasnya, masuk ke rumahnya, tidur bersamanya dan memakan apa yang dimakannya. Ibadallah rahmatullah, beberapa amalan terbaik yang bisa mengobati kita dari kelalaian adalah belajar atau mengaji, mempelajari ulumuddin, ilmu agama, banyak-banyak membaca Quran dan zikrullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala, au 'aliman au muta'alliman." Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Terlaknat apa saja yang ada di dalamnya kecuali satu, zikrullah; dua, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah; tiga, orang yang berilmu; empat, orang yang belajar ilmu. Ada dua macam zikir, satu mutlak apapun situasi dan kondisinya, dua zikir yang menyesuaikan waktunya seperti zikir pagi dan sore, setelah salat, menjelang tidur dan bangun, masuk dan keluar, dan sebagainya. Obat berikutnya adalah majelis zikir. Majelis zikir adalah obat bagi hati yang keras. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marratum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qalu hilatul dzikri. Jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Para sahabat bertanya, "Apakah taman surga itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, hilatul dzikr, halaqah dzikir, majelis zikir atau majelis ilmu. Obat mutlak berikutnya adalah salat 5 waktu secara berjamaah. Sabda beliau Rasulullah SAW, "Man hafadha ala haula'i shalawatil maktubah lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa menjaga salat maktubah, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Kemudian al-khirs ala qiyamul lail, antusias menjalankan salat malam. Walau 10 ayatin, yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama bi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang salat malam meskipun dengan 10 ayat saja, maka tidak tertulis dalam golongan orang-orang yang lalai. Barang siapa membaca 100 ayat Al-Quran di waktu malam hari, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Berikutnya adalah senang berdoa dan tadarrur, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa Rasulullah SAW adalah, "Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wal khusbati wal ghaflati ila akhirih." Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari tidak berdaya, dari malas, dari pengecut, dari bakhil, juga lanjut usia sampai pikun,
dari kerasnya hati, wal ghaflati, dan aku berlindung kepadamu dari lalai. Berikutnya adalah zuhud. Zuhud adalah satu obat paling ampuh untuk mengatasi kelalaian. Juga banyak mengingat kematian, mempunyai peran besar dalam mengobati kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, berbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu mati. Tidak ada seorang pun hamba yang menyebutkan maut ketika dia dalam kesusahan kecuali hal itu akan mengingatkannya. Dan tidak ada kata maut disebut-sebut dalam suasana sukacita kecuali itu akan membuat ketidaknyamanan. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'ala Allahu malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yatma Allah ilahan akhar la burhana lahu bih فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد على وزد وتفضل بارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا ناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحدث فاتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأنبياء ورسلك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا بيتا مجيدا هنيئا مريئا وتكن جللا صحا طبقا عاما نافعا غير الله أحيي به البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا من بركات السماء وأغثنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفك أبدا.
اللهم اسقنا غيثا مغيثا ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم انفعنا البلاء والوباء والزلزال والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يحب الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن بقية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين